आम्हाला भान ठेवायला लागतं. इंटरनॅशनल स्पीकर्सला आणायचं असेल तर त्यांच्या डेट्स आमच्या लक्षात घ्यायच्या असतात. आणि ही सगळ्यात मोठी कॉन्फरन्स इथं होणार आहे आजपर्यंतची. तर हे जे आहे की गोवा, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे गोवा जरी आज टुरिस्ट डेस्टिनेशन असेल तरी त्यांनी ती निसर्ग इतका जपून ठेवलेला आहे आणि तिथं आल्यानंतरच प्रत्येकाला आपण खूप निसर्गाच्या जवळ आलोय असं एक फील येतं. आणि हे जर का आमचं हे इतकं सोशल आणि एन्व्हायरमेंट रिलेटेड कन्सर्न आहे तर ते निसर्गाच्या सानिध्यात इतक्या सुंदर व्हेन्यूमध्ये आय थिंक इट इज देर इज नो डाऊट I have tried, like various practices, and like they have gone for research, they have gone for interaction with artisans, they've gone with like green technology, so that has sensitized their creativity to practice green fashion. We are covering the research part of it also, like we are calling a lot of academicians also who have done research in this specific area, and they would be coming here and presenting their papers as well. Artisans work. Also, some companies will be showcasing their own initiatives which are related to green. These artisans will be coming from Orissa, then interiors of Kutch, then interiors of Rajasthan, Maharashtra and Maharashtra. Of course, Goa also. I'm very happy that Miss Poonam Pandit has agreed, and she's a textile designer having a label called Karigar, which